Tala Fou se whapoponga o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. Ua whailoa le palemi o Ausetalia Anthony Albanese I le mai o le la tala noanga ma le presidente o America Donald Trump ua ia whailoa nei o lo ilo I le teminei le mata upo whatatau I le whaia o la fonga po tariffs I lunga o le ua mea ma le alumini mai Ausetalia ave natu I America. Ua whailoa mai le tūlanga le palemi na ua mai ala la tala noanga ma Trump I le telefoni Pei tai wari putia le so wa mai a fola e Trump o le ale ai se atunu e alo ese ai le tūranga lea ma wa mai a foi o na whaatūranga. E lua sa lau lua sputoru wafe tane o le ua mea na ave Australia I Amerika I le tausanga na tenei ma le valu sputoru wafe o tane o le alumini. Whai roa sa whina le taitai o le tuangai Peter Dutton I le mata upu ma ia ta waina te fia whai roa atu se whi au manino I le pūlenga Trump ma o le sootanga I le vāo I tu e lua o le a wha lea ngaina pe a whai e wha tu mo wina pea la fonga ia a Amerika. Ua tapunia le malai lele lai titi I le whaetu leo Armidale, le Armidale Airport I New South Wales, se ia wia le asa sai na ua maita wina se whaale tonu I le vaenga tonu le runway. Whai mai le Armidale Regional Council o le runway sa whai iei ngā ruenga whaalereia, ma ua le saunga le mua tūra wele rei se whaalele le teminei. O whai ngā malanga umaianga I atu ma ngai ese mai ma Armidale, ua whaale au ngai na foi. O se tūranga wa whaapapape ai le tangata malanga e whai pesuia inga I a lātou fuafuanga. Whai mai le council o lo ngāri rue le mawhai e ngatai I a babena toi whaale leia mea uma. O le whaale tonu fo I le tau le isi mafuanga wa afua I le whai unga le pulenga ma o iei fo I pasi wa whaatūranga mō whewa inga I le vāo Armidale ma Tamworth. E tolu whale tupe Australia o sai nia sa lato marienga ma le Australia Post ina ia whaawau pele au nanga ia nga iei tangata I whale tupe e whaatino ia lato mata upo e mana o miai le au nanga. O le Commonwealth, NAP ma le Westpac le au fia I le marienga le nei ma lato te tongina le lata I le iwa se furu miliona I le tausanga a wale whaatino ino au nanga ia tau whale tupe I te tonu le Australia Post e mai se lawa ino fuanga mautua. Whai mai le Australia Post o le marienga wa saindia nei, o le a amata whaatino ia o ki topo le tausanga nei lava. Wa ta ua I ripoti wa amata poi whiutana inga le Australia Post, ma le Macquarie Bank, ma le HSBC. E lima tala vau e au fiai ma se tamaitite se furu tonu tausanga wa po eina e reo, I le mai o ni ngā o inga wa whetaua ina mai me le pone, e au fiai ma le ave wha malosi o ta vale. Na vai e leo se ta vale le tu ainga le Range Rover Discovery o whaarua I Glen Waverley po le te o le se furutasi ana pō, na muri ta I eire helikopta leo mai isi units, ma vai ai wala fua I le pitonu o Watewa, ma whai mai leo e fōlinga na tau mawhaile au soro tū la whono, e ngā o ia mai se ta vale le whetaula inga ala I Burwood Highway, ma Stud Road, pei ta I le manuia. O se teimi murmuriane na ripotia nei whaamatau e Tala Fou nei se ave taabale mo lātou sosola e se ai I le taabale o le Ford Focus. Whai tūringa ma leo ma pu e ai loa murmuriane tolu le sifuru ono tausanga le mātutua o lātou maia ma lo whaangasoro nei le suesu e ngā leo. Tala murmuri wa whaamaunia na mariwa se tamaitai I se whale na mui me le pōnei le tai awana leila. O le vaenga o fesoasoani whaapapawe na wala wane I lea whaalavelave I le whaetua Koranjang I le te o le tolu I le babeao. Whai maile 9 News na mawatu lea tamaitai wa mariu wai te tono le whale ma o lo whaataria whaamauninga. Whanga soro suesue ngā leo mai leo iei se tūranga o msalumi ei stasi ai whairua leo ai ei se si la fia se whamataranga I lea mata upu I a longo waweane leo. Tala nāna Radio Samoa mo le nei asalua, tātou whero e fo I a tai au I seisi whapoponga manuia tele lawa whea o mga ruenga o whenga iei maru tātou tunu.